murakoze cyane ndagarutse muranzi muramenyere ku nkuru zanje za buri munsi ubushize nabwiye ku nkuru y'umugabo wararanye n'abakwe arabwira ati bakavuge ariko baza kumenya ibanga. Rero uno munsi hari abanyandikiye bambwira ati yewe inkuru zawe zaryoheye cyane none ongeraho basi indimi. Ngiye kubongeraho inkuru nawe yantangaje nk'abantu nje ko naratangaye narumiwe ndahumirwa. Ni ukuvuga ngo ngiye kubabwira inkuru ariko mbere ntarabwira iyo nkuru yewe wa muntu uri kunyumva nimba ukunda ikiganiro cyanje kora subscribe ukore share na like. Instagram nawe ugenda undebeyo nitwa Aimable Semahoro aka King of Peace Neymar. Ayo niyo mazina yashize nkoresha kuri Instagram urasangaho Aimable King of Peace na YouTube urasangaho. Nyabuna uzukora subscribe ndakwinginze ukora subscribe uko ukomante uvuye igitekerezo cyawe unambaze n'icyo ushaka kukubwira uzambwire. Rero iyi nkuru ize kubaryohera. Iyo nkuru ni umugabo witwa ngo ni Semabarabara n'umukazana nawe witwa ngo Nyamasoso. Uwo mukobwa yemwe mwaba cyari igikorwa cy'ibiraso byiza cy'inzobe giteye neza giseka neza yarasekaga gutyaga wareba mu kanwa kiwe bo hamwera nk'amata ndetse ruguru kuntuka bateraga commentaire bakazavuga akiri umukobwa atashaka uyu mukobwa mwazanye yaraje niko bakazavuga tintaza nyara inkariza abandi banyara umuhungu wegeze kuva kintu tunawe uko asura umusuzukanuka hari basyo kintu ari umuntu nk'abandi n'ukoka umuhungu aragenda aramushaka aramushikura ashikura imyasto arayizanaga mu nzu yarabaye ataramara ukwezi ise abamwohereje kubera ubwiza bwo mukobwa ise amureba yabaterekanye yose mu muhungu washe mu Rwanda aje ku mashuri kwiga ku masomo aragiye yohereje umuhungu ku masomo amugurishije imfiri zibiri agurishiye idwari igihumbi n'amagana ye aramubwira ati genze kwiga umuhungu washe we ti ahasa tiramwije bati genda sigane kino gitinyuke nukoka. Uwo ni umugabo gito nukoka kwa mugabo arangije ga urabizi ho kera ruguruga umukazana cyangwa se umugeni niyo wagaje gukamishaga mu kiraruka iyo gaseruka gabaye gukamika niyo gwamwimirira ginyana nukoka. Wa mugabo kazavuga ati yewe Nyiramasoso mwenje kunyimirira aragiye ashikiye kuja kwimira. Wa mugabo yari afite akadete k'ingongoro bataza akadete cyangwa se ingongoro abantu bakoreye mu kizungu. Ingongoro ni igiti babazaga bagatogoramo indani ni ukuvuga ngo gikoze kujya kwibano y'urusasu. Nimba muzi urusasu kuntu ukoze urusasu ubwo rero ni igiti babazaga twakundi ko urusasu n'igibano y'urusasu bagatoramo indani bagafunika n'umufundi kumeze nk'agaseke kurabwo n'agaseke kameze bagapfundikira. Iyo niwo umutemero w'ingongoro. Wa mugabo afite ingongoro yiwe ahavuruganya ahakama nyangombega azeka kumwimiriraga inyanaga. Urabonaga umugabo yicaraga munsi y'inka umwimira akicara hirya y'inka gutya nyine afasha akanyana nukoka. Nyangombega murabize ko abagore baruguru kuntuka bambaraga bakubitaho gapande gusa ubwo imbere nyine habaga nyine hari gutyo nyine nukoka. Arangije ga wa mugabo aratangiye aravuruganya gutya aravuruganya noneho sinzi ukuntu yakubise ijisho gutya arangiza Nyamumbe yicaye nabi nuko umugabo yamata connection network yangira gutya iratakara yamakamira hasi akamira hasi umuvu w'amata uratemba n'urwimana mukaza ndazi wa niko ise wamayi nawe ise wamusaza wamayi ku ibo wakamiye hasi n'icyabaye ati yewe Nyiramaso komeza wicare uje gukwiza komeza ugume gutyo komeza ugume gukwiza yamakamira hasi nuko barangiza gukama uwo munsi barahomba nyine tibasomye uwo munsi
tuzarekera aho ngaho. Bukeye mukazana nayo yarafanga baragwaye bamujana i Burundi ku bitaro. Kigera hamagara umugabo we ngo azoza kumufata cyangwa se ngo azoza kumugwa ari bari umugwaza mu Rwanda. Yamfata nyirambo ubundi umwana ni wase ngomba kuguherekera jewe akujana ku bitaro byo kuvuza. Yanagurisha indi mfizi iduhari 720 arayigurishije arambwe tutatugenze kuzo kwivuza. Bamagenda icyo gihe nta modoka zahabaga kwakugenda n'ibirenge. Amagenda baca iyubembe bashiki ubembe magunga bararaye. Maze kurara yambabwiye ati yemwe umukazana wanje aragwaye nije uzi kuntagwaye none muturaze mu nzima. Baraje mu nzima. Baraze mu nzima yega mukiye mu bira bitandukanye nukoka. Wa mugabo ga yama hagerega mu rukerera yama afuka ati ndakwenibyo nyiramumbe ntabara mukazana muharo panda rifukiriye tinti bitosheje nyiramumbe ngwino hano basi ukumugwaye niwe wahagomeza kugira imbeho. Abagabo bagitukuntu bateye umugwaye niwe wahagomeza kugira imbeho, ariko uwo mugabo niwe wagize imbeho. Umugabo yaratangaje aratangaza. Ubwo rero yambwiye umukazana ngo naza akamutera icyuya. Umukazana aragisoni azamutera icyuya. Yamuteye icyuya umugabo amutera inda. Niko byagenze. Umwe habaye guterana ibintu nyine. Umwe yamuteye inda undi amutera icyuya. Icyantangaje nuko yayimuteye uwo mukobwa ntiyayikwepa tigeza ayikwepa. Yama yakira yama bagura ikipa myiza n'inkande ninka Ramsinoa. Yama ifata neza arayifata yambibamo amahasha. Nuko umugabo ga bagiye Uvira Mamisi wekero umugore abaratwite barataha baje kurera umwana. Umuhungu ave ku bitaro ave ku masomo asanga umugore yarabyaye amahasha. Nuko ahita yanga umugore aza mu Rwanda ashaka undi mugore. Story y'umugabo ibirangiye aho ngaho. None ga nimba yakunejeje mbwirega icyo wifuza ko nakuranga gutahaga ukomeze gaho koreka subscribe. Nakoze cyane.